Sound check. Sound check. Sound check. Maya payabak po kaya kayungan. Kingal doy di bubuklat tayo yung panibayong kalendaryo liturgical ni Santa Iglesia. At yutana po king mumunan Domingo ning Adviento. Kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabiatala po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Mr. Ariel and Mrs. Josepina Macabali, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mr. Carlos and Mrs. Rosemary Cordero and family, Dietz and Lita David and family, May Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Joanna Calma, Orlando and Rosita Manalang, Engineer Mark Lawrence Pilaw. Kapasalamatan da naman ding magmasusi king Aldodang Kebaitan, di Mayra Lanera at Andres Navarro. Special intention, Midel Malonzo, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Gemma Lumba, Annalisa Manalo, former Mayor Teddy Tumang, Ning Torres, Madeline Pilaw, at Engineer Jesus Munsalan. Para king malalagwang kapaldanan dari Mark D. Kleiner Bayani, Reynaldo Ventura, Merily Manalang, Wela Bondok Celeste, Bea Isabel Malyari, Maribel Manalo, Lisa Manalo Manalang, Josepina Macabali, Mark Antonio, Rosel Montemayor, Monica De Leon, Joy Manalo, Charito Obsequio, Alaysa Reintulio, Janet Lakap, Virginia Sumawang, Belia Trinidad, Celia Lagason, Ranilo Deirit, Oliver Pabostan, Spirit John Kayanan, at Michael Alfaro. Para kingalanagang kapainawan ning kaladwa dari Monsignor Constancio, Luisa, Virginia, Juan, Natividad, Felicissima, Jose, Christopher, Carlos, Antonio, Rosario, Edelberto, Jose, Norma, Leticia, Jenaline Prial, Estelita, Francis, Karen, Abel, at ding maldang kaladwo king purgatorio. Ing kaya kataong pong kapag masusyan, panimunane po Reverendo Padre Christian Kier Talyorin.
O igpa, ngayon pagkumpisan miya ing pamaglakbe mi kaniting advento. Sisingyan miya ing kandila ng kapanayan. Pagkalaman mo kaming tepangan king kapanayan. Kapanayan para king pamanatili at panantabi mo. Kapanayan para king kapayapan mo. Kapanayan para king pangako mo. Amen. Anting may pamilya makatipon tamo ngeni king lagyo ning iba ampon ning anak ampon ning banal espiritu ing grasya ing ginutamo ng Jesucristo ing lugod ning ting pamakiyagum ning banal espiritu mantabe kay kayungan. Maya payabak po kay katamungan kaniti pong Aldo o metaneng pagmasusyan ing mumunang Domingo ning Adbiento at man mas karapat dapat tamo pong tanggap kaniting maulang misteryo aminan tala pa mo rin kay katamong pamikasala at manyawad tamong kapatawaran arapaning Ginoo. Yagkas tamo po ngening miyagnanagnan ing kapanisyan aminan ko king Dios ang mapamakalulo ing Dios sa lubos mayupaya pakaluluan nakatamu at king pangapatawad da ring kasalanan tamu idala nakatamu sana king bie alananga. Manalangin tamo. O Diyos sa lubos mayupaya, ikaming sasalpantaya keka, magparati kami sana karing banala dapat, ban apag sa dyan miyang matampa, ing panyatang ning talapangabus, apay ang ako mong datang ketiking yato. Kanita pangayin tuliran ming kamtan, ing miyagom kaya, king maligaya mong kayarian. Itiaduan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pamagari kambe mo, king kametungan ning banal na espiritu, manggaman king alananga. Pamamasang ibad, king libro ning propeta Isayas. Oy niing aninag tungkol king Huda at Jerusalem. Abi niya na ning Diyos kang Isayas a anak ng Hamos.
Karing aldo daratang ing bundok at tatalakaran ning templo, ya ing pekamatas dili karing bundok. Mata sa palak karing sablang bundok-bundukan. Dakala ring bansa, ring keya lumapit, ding karelang memalen, sabyendo, tara, mukyat tamo, king bundok ning Gino, king templo ning Diyos ng Akob. Ban ituro na katamo, nung nano ing buri ng parapat kaya katamo. Ban kanita, lumakad tamo, king dalan, akeyang pinili. Uling ing tuturunan ning Gino, manibatan Jerusalem, manibat king Sion, mutusyo para karing taong pinilino. Lutasano ing pamikakaintindi, ring mga ragula bansa, pandendo ring espadaro, ban maging sarullo, at ding karelang tandus, ban maging layitlo. Lalumwal makigera ring bansa, ni era magsadya para king labanan. Inyang ikayong lahi ng Akob, munta kayo Kenny at lumakad tamo, king sala ababyena ning Gino kaya katamo. Ing amano ning Gino. Mesaya ko anyang sinabi raw, tara, muntatamo, king balening Gino. Mesaya ko, inyang sinapira ka na ko, tara muntatamo, king balena ning Ginoo. Mesaya ko, inyang sinapira ka na ko, tara muntatamo, king balena ning Ginoo. Mesaya ko anyang sinabi ra kanako, tara, muntatamo, king balening Gino, at ngeni, at syutano, makatalakad, kilubding pasbol, ning Jerusalem. Iting Jerusalem, kanayo ng tangalan, kasanting na, kaayos na, king pangalarin na. Karin pupuntalo, ring dahi na ning Israel. Ban pasalamat king Gino, antimo ing inutos no, karin ding hari ning Israel, magluklukan lo, ban mo kum karing karelang sasakupan.
Ipanalangin niya ing kapayapan ning Jerusalem king Gino. Minawala sana retang malugod keka. Ing kapayapan manatili sana kilubding pader mo. At masanting lo kabyayan kilubdaring kekang palasyo. Alang-alang karing kamag-anak at kakaluguran ko, keka Jerusalem, sebyan ko, ing kapayapan manatili keka, king uli na ning templo na, ning ginong kekatamong Diyos, penalangin ko, ing kekang kasaplalan. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Kapatad, baluyo king miras na ing oras, migising na ko ngeni, ing kaligtasan tamo, mas malapit ngeni, kesa kanitang magmula tamong salpantaya. Ing bengi, halos linipas ne, at tutuning malapit sunlag ingaldo, painggulutan tano, ing pamanyapat, karing sablang dapat ning karalumduman. At damputan tanalo, ring sandata at lagetano, king masala, bang marap king labanan. Mibiyabyeta sanang makayagpang king karampatan, anting tao king masala. E na magpalalo king katakawan at pamaglasing. E na darapat king nanumang kanawangan, at nagking kagaspangan o ugali. E na mi pate-pate at mi pangaririyo. Bustan yung Yesu Kristong Ginu, yaing maging kalasagyo. E yun na isipan, imunyedalan, king pamanusig karing marok ng pamitan, ning kekong katawan. Ing amano ning Ginu, Bakit mo ke kami o Ginoo, ing lugod mong ekukupas, sa upan mo ke at iligtas.
Kaya ke kayo. Pamamasa king Maya pabalita agpangkang San Mateo. Nga ng Jesus karingkeyang alagad, ing panyatang naning anak ning tao, kalupa na nitang milyari, king panahon ng Noe. Kanitang panahon, bayo di natang ingalbog, mamanganlat miminom ding tao. Ding lalakit babayi, makyasawala ang gaking mismong aldo, linubya king dawong inowe. At erabalo ing malilyari, ang gaking di natang ing albog, at tiki nalangan ningalbog. Makanyan mo naman ning milyari o malyari po tang datang ne ing anak ning tao. King panahon na ita, karing adwa kataong at suking marangle, ing metong mayakwaya at ing kadwa mitagan niya. Karing adwang babaeng gigiling trigo, ing metong mayakwaya at ing kadwa mitagan niya. Mingat kayo, uli na nita, uling eyo balo nung nanong aldo, ing panyatang na ning ke kayong ginu. Tapot tandanan nyo ini. Nung ing metong ami bale-bale, balo na, nung nanong oras ning bengi karinya datang ing mapanako, pilming eya matudtud, at ene paburen makapanlub king keyang pibale-bale. Inya ikayuman, makanyan kayong sukat, makasadiyang parati, uling datang yaing anak ning tao, king oras, aeye panenayan datang. Kaluguran kong kapatid, iti yaing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Maya payabak po, kakatamungan. Masaya ko po. Sige po, nung masaya kayo, pakigrit yo pa pong mayap ayabak, din kaya kayong kalele. God is good. All the time, palakpakan tayo po ing apong Ginoo. Ikatamo po kanong Pinoy na po, karasning bulan na ning Setyembre, siguradong panamdaman mo ne ing Kapaskuan. Panwalan niyo po ite, yes or no? May naya po, yes or no? Wow, kasilawan niyo. Potang katuklunan ning September, potang isindi mo ne ing radyo, damdaman mo neng magkantai, Jose Marichan, ng popai, Maraya, Kerry. At nung namang buklat me kanuing TV, siguradong damdaman niya namang mag-countdown ing unang hirit. Pota naman po kanong karasning bulan ning October, sigurado, akit mo nung pakasabit, ding mga ragul, ang popang ding mga santing parul, at akit mo nung kundap-kundap, ding mga santing mo naman Christmas lights. Pota naman po kanong datang ni, ing bulan ning November, lalo na ring pengari, ring magobra, akit mo na lang pupunta king bangko. Bakit kaya? Baan kanita, papalit na lang perang, mga lutong ampopang, mga banglo. At pota po kanong December na, pakalista na la, ring pamanyalwan, pupunta na king SM, ban kanita, manyali na lang, regalo ampopang malan, pamasko. Ring kaleleyo po ata, susulod na no ring karela ne po. Ikatamo po kanong Pinoy, pangaras king preparasyon, siguradong ala ng sumambot king kekatamong tradisyon. Pakilawepin po, din kaya kayong kalele. Tawan nyo po. Sige po, yung linawe, misarako matakan. Palageyo po, ing itsurang ayan, makasadyane king Kapaskuan, yes or no?
Opo, itsura na pang Kwaresmane. At pakikutang po kaya, nung atinepong regalo para kanako. Atin ako po. But today, kidding aside, dear friends, more than the external preparations, more than the decorations, kanito pong mumunang Domingo ning Adbiento, paganaka nakikatamo, na mas maulaga in spiritual preparation kesa king nanumang external preparations. Amen. And let us learn from the gospel. King Ebanghelyo, dimdam tayo pong mga manu Jesus. Sabi ng makanyan, ing panyatang na ning anak ning tao, bala mo inyang panahuna po kanong Noah. Nung no ka rin, ding miyayaliwang tao at tinlang sarasariling pigagap king bieda. Nano yung gagawan da kanita? Di sila po kanong mamangan, miminom, mamanerak, at makyasawa. Eda na apansinan, o ang gana king pamaglub ng Noah king arko, at ang gana king panyatang naning albog, eda ikwang mekapag sadya. Eda ikwang mig sadya. Nyapin nga ng Jesus, king katataw liya ng Ebanghelyo, be ready and be awake. Bakit? Because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him to come. Datang yakanuing anak na ning tao, ketang oras emu balu nung kapilan niya datang. And so what is this for us today? Nano ing burinang pabakal ke katamu. Simply yamu po, Jesus would like to remind us that Advent is a season of active preparation. Metong ya pong pamagsadya, not just externally, but also internally. Not just physically, but also spiritually. Aliwa mo itang akakit na ning mata, nune panamdamana mo naman ning metong ataw. Pero tandanan niyo, naman po marok, ing dakal ka pigagap. Naman po marok, nung dakal ka naman pagsadyan, para kaniting kapaskuan. Dapat maging delikado, potang ing pamagsadya, puro namu puking kilwal. At alana, karingke kayong pilub-luban. Inyapin ing challenge po, king balang metong kekatamu apinini. Nung makanano tamo po sana karapal magsadya at manyabit karing parul at karing Christmas lights, nung makanano tamo karapal manyaling regalo ang popang malan pamasko, nung makanano tamo karapal magsadya, karing pamangan ay sadya tamo po tang dinatang neng kapaskuan, makanyan tamo naman po sanang karapal, king pamagsadya tamo, king panyatang ng Kristo, busal tamo. Pakilawe po rin kaya kayong kalele. Palageyo at panamdaman niya po, na mabibiyeya kaya ing ginutamong Yesu Kristo, yes or no? Mahinaya, palageyo kwalide po ni. Let us always remember, Advent is not just about countdown to Christmas, ne po? Pero iti metong yang wake up call. Wake up call no ka rin, na ing Diyos paratangya, na ing Diyos kikimutya, at na ing Diyos nasana ing makiyagumya ke katamu, inyapin manano na sanang makasadyala ring puso, makasadyaya ing buota mong pangataw, ban kanita iyaman milubya karing katamong pami biye-biye. Inya kaniti pong mumunang Domingo ning Adbiento, isadya aliwa mo ding miyayaliwang gamit karing katamong pibale-bale.
Isadya miya naman ingke kang isip, ampo pa ingke kang puso. Maglinis, aliwa mo rin ingke kang bale, aliwa mo ingke kang kwarto o ingke kang sala. Linisan miya naman ing buo mong pangataw because Advent is hope in action, preparing for Jesus every day. Ing pagsadyan tamo, apin ing kayang panyatang. Amen. Pakisabi po ka rin kayong kalele, kapatad, ingay pumigsalita, mabulok ya, hasbok. Sige po, sabihan nyo kaya, kapatad, isadya mo, pati na, ing buo mong pangataw. Kalaguran kong kapatad, isadya tamo, ing buo tamong pangataw. As we light the first candle of Advent or the candle of hope, naway magningning din ang ating pananampalataya. Magningning din si Jesus na nabubuhay sa bawat isa sa atin. Magsadya tamo alimu king pamangan o dekorasyon, nuneking panyatang ningginong at syubusal tamo uling ya ing tune tamong kapanayan. So dear brothers and sisters in Christ, let this be our prayers and our reflection this first Sunday of Advent. Amen. Talakad kayo po. Ipasyag tayo ngayon kay katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ku king Dios, parati tasan ang ating kamalayan, king aos ng Jesus sa ginuta mo, parating makagising para king panyatang na king Santa Iglesia, at king kasalukuyan ayato, at kitmit mong kapanaligan, nga tamo pong sumabi, ginuning kapanayan, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Santa Iglesia at din kayang pamuntok, ban ayagyagde in komunidad Kristiyana, king matatag, mitmong tibe kapanayan, ang makatalakad, mas masampat ayato, manalangin ta king Ginoo. Para karinganggang Iglesia Kristiyana, ban makibatlo king panayan ng Diyos, at ipasyag karingamano at dapat yung mensahe ng lugod at kasayuan ng Ginoo, manalangin ta king Ginoo. Para king yato, anong nuta may bibye. Banding sabla, misan metong lang magobro. Para king pangatok ng ninggero at pamipagkamwa, pamipasakit at kayalan ustisyo. At magdulap lang kapanayan, katimawan, at katuliran. Manalangin ta king Ginoo. Para karing talaktuki at karing garalan kasakitan, ban kapamilatan tamo, Kristo datangyo, dumalo karelo, mamatula karing masakit, sumaw karing danupan, mitimawa, karing mapagkaitan, kalayan at midala king maya pabalita, karing
Karing sikwil ning lipunan, manalangin ta king Ginoo. Para kay katamong ang atyungeni, ban etamum kabud matula king sarili, nune manatiling magdulap kang Kristo at king kayang sala, kapamilitan ng pamibayot karing kaya katang sarili, at pamibiyebye, para karing makapaligid kaya katamo. Manalangin ta king Ginoo. Ngeni, adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Ginong Kristo, balo mong emiyag yung italakad ing metong abayong yatu, a era kakayabe. Umekat manatili siping mi king kekang pamaglakbe, ipakit me ke kaming dalan, at italakad kayabe mi iting bayong yatu. Baan manatili keng pareho keka ngenit kapilan paman.
Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo matanggap ya arapaning Diyos, ibang lubos mayupaya. O ginutanggapan mula reting ay na yampang mi, amen, ibat mo naman karingkala matinggap mi keka, at iting pigkalub mong gampanan mi ketiking yato. Magsilbiya sanang maging ablas, ningalananggang karigtasan para kay kami. Iriadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginuman tabeya kay kayo. Itas yula ring puso yu. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, ing puriyan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin man o ibang lubos mayupaya, kamumulalan ampon kawakasan ding sablang bagay. Ampat emo pabalo ing aldo ampon ing oras, ning pamanyatang nakaringbiga ning banwa, makagani king upaya ampon kamalan, ning Kristong anak mo, Ginoo ampon hukom ning kasalesayan, kanitang makapangilabot ampon maligayang aldo, mapupusne ing kasalukuyan na yato, at talakadya ing bayong banwa ampon yato. Kanita akatagpumin ne, karing balang tao ampon panawon, uling tanggapan miya king kasalpantayanan, at patutuan mi king lugod, ing nuwan nakapanayan ing pamagari na. Ngeni paninayan miya, ing taulin ng panyatang, kambering anghel ampon ding banal, ngaming ang pupuri. Ikapining banaloy pa, ikaying sibol ning sablang kabanalan. Hulinita, ipaniga pumi, itugtug may ng espiritu mo, anti mo yung titi pangambon kareting ayin mi, ban pabanalan nala at para kay kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ng ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lugdinaw ning Biena, king pamaylas sampung kamatayan na, kinuha na yung tinape, pepasalamatan na kat pinuri. Piraso na yung tinape, dinuwang neti ka ring disipulo na at nga na, kunan iti kayungan at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan. Kinuha ni ingkalis, pasibayo pe pasalamata na kat pinuri. Dinuwang naiti ka ring disipulo na at nga na, kunan iti kayo nga at minom kayo kaniti. Uling iti ingkalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang ponalanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing siyablang tao. Ban kanita may patawaran laring kasalanan, daptan yu iti anting pamigaga na kayo kanako.
Maulaya ing misteryo ning kasalpantayanan. Nyanyening gaganakan mi o mapamakalulong iba, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, darawon mi akeka iting tinapay ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang mi sulusulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o iba ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Leo ing papami, e Florentino ing arsobispo mi, ya puseto ing kaya kaming arsobispo emerito, yamong diksing kaya kaming kura paroko, ding sablang pari at ding sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. King pakalulu mo, idala mula, at ding sablang meyangu na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, baan kambening nuwan na Virgen Maria induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambering nuwan ay apostol, at ding sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon. Apur yan, ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan na kambena ampon kayo, kagum ning banal Espiritu, sablang parangal ampon ligaya kaya kao Diyos, ipanglubos mayupaya manggaman, king alananga. Ngeni manalangin tamong mitmong kapanaligan ng ponlugod king iba, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo.
Kabus mo kami king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkaloob ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pagsadsan ming panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi i Heso Kristo. O Diyos, sa ibaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan, ding kasalanan mi, nunaing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo. Layon meng pamayapan ng ponpison metungan, agpang king kaburian mo. Ikang mabibiyang po mag-ari manggaman king alananga. Ing kapayapaning ginu mantabe sana kapilan man kaya kayo. King mit mong tula, ipakita mo po ngayon ni King Mika kametong tamu King kapayapan. Kaluguran kong kapatid, nyo ing kordero ning Diyos, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayawus king apunan ning kordero.
Manalangin tamo. O ginureting banal na misteryo, gimpanan mi, maging kapakinabangan lasana para kay kami. King kapamila tanda, keti paman king yatu, papalirin mo aluguran mi na ingat subanwa. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabe ya kay kayo. Iduko yu laring buntok yu at manigapu king bendisyon ng Diyos. Ang Diyos sa lubos mayupaya, ampon mapamakalulu, pabanala na kayo king maslag ng panyatang, ning anak ng bugtong, at kapnuan na kayo king bendisyon ng ngening, panuwalan nyo ing minuna ng panyatang, at paninayan yung mitmong kapanaligan, ing pasibayo ng panyatang. Amen. King pamaglakbeyo, king bieke, king yatu, pagkalaman na kayo siya ng matibe kasalpantayanan, pami matula king kapanaligan at pami biyebye mitmong lugod. Bani kayong magmasusing mitmong tula, king panyatang ning menga bustamu, inyang mi katawan yang tao, pagkalaman na kayo sana king ablas ning biye alananga, potang datang yang pasibayo, kambening sablang kamalan mo, king kawakasan ning panahon. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa lubos mayupaya, ing iba, amponing anak, amponing banal na espiritu, ing misa mi daune umena kayo king kapayapan ban luguran ng ponsuywan ye ing Ginu.